Yo, Mr. Boy. Aga muthikirire na mwiroreri wa Miaki na Mimbi TV ngwiraga haha niho muciĩ wigue wi muciĩ riu thutha wake Idi Ndiritu gukirekereria video ino magithakarite wega na murata wake wa hakuhi muno ti ungi ni Bani Saruni. Riu mashabiki mao ni magitigitwo na alama ya mshangao ni thutha wao gukimachu wega akimadvaisa magikimera magikire wega kana ni magikirite wega no magicenjeria handu hana. Riu comment imwe gikomentirwo haha ni shabiki umwe itagukigitwa ritwa riake akiuga atiriri thanks Sony for standing with Idi Ndiritu, you are more than a friend. Akimwira be blessed. Comment ino ni gutwikira gucangirwo ni andu muno angi magikimwira ugikanagia atataya ni wega gukimaiga, yani is friend to keep. Christine akauga atiriri he dress angevana sneakers lakini sneakers ni cikiragwo na nguo kwaria ma heno ngihaha akamwira atiriri wonire kwe dress ikikirwo na sneakers. Heno ngagutwo mbia kauga no one saying anything about the shoe. Ni agicangirwo muno maoni ma andu ni mama atarani. Heno ngiramwira haha atiriri very happy to be recruited to be a single mother. Ala agira magibuata njira cia Idi muno na njira igwete. Vera akauga atiriri kumbe real friends exist. Makiri kuo no ti aiki ni amwe hari igana. Heno ngakamwira atiriri Idi Ndiritu sit, relax and watch how God will fight your battle. Who loves last laugh best. Comment hiyo kina kiriga kidogo nyakiro relax Ngai akimwirire ugawito Frida akauga ati I just love Idi and knowing that God will fight your battle is enough. Don't ever joke with a prayerful woman. Her tears are paid in full. Ni maoni ngũrani ma mashabiki arĩa makiendete Idi Ndiritu o hamwe na Samido tukiuga ta Miaki na Mimbi na nĩ twakiumagara.